Samay lang sopen lang lok so tuar pialong tumon arwe kit hepi ka jok theng pi bap thi. MAC a visit kruari deng pen forest IB ki kimpon ja phat long ek ki sopong. Khat-khati raikom sai kya tum pen Burmese supari ki ong rum ke nepon long. Pinya birta long pen kado kavya phantame kardama pajarik long. Tangde pinya birta joitha. GT ni phai tro karni lakha krepli kor county constituency ke parlo samilang sopen lang lok so tor pialong tomona re ke thepika jok thengpi bap thiplong. Ada por phai kre zira chiti ma por malom tomon arwe ke thepar pika jok thengpiarong kaching lok lapin ki pur pen lang lok so kedam atwar pi angbong along ba pon thiba jok lang lok so ara tum kedam kedam akisung chetong pon nang. Lapen lapu isi ka phere meme abangke labang so theng piarong ke krep pena jok meri hing ari anta sapon pet pet si padak la bangso lam arjulong si tong sekor pen PWD sai kamatum adimalong paledam si JCB pen bangso theng pi terekon. Nizang Karbi long Jinthong constituency ke parlo Amsera long forest IB ki kimpon jia phan GT ni phai pho arni MAC a visit kro hin pen long e ki sompona birta nangli. Laso long alhiaman pen Jinthong BJP Mandal Committee mai phu Samson Rongphar Umjakini Range Forest Ranger Waisong Terang SO Mohesor Hanse pen chenglok ke theke dinga ton se tong dun pen RD pidun din. Bangso Forest IB ki kimpon si contractor amen lake Mongol Singh Longhang lapen thu kado kawe amount lake 1 crore 62 lakh pusi thana patini de. Lason si Bangso Forest IB ki kimpon lake chin thongara ta phang isi kopai ke nya song si de. Athe chin thongalong nona mat ke helo pen ke langatum sangkok nang adimanta ve. Lasi isi birta ke me binong lo pusi rata tum pen se than pon de. Khat-khati police station ki parlo Khat-khati SBI athing no along naka checking ke ton ke lang asai ke deng pon boma pora hot ihuma truck number AS26AC 1080 along ki ongdung a Burmese supari Assam police atom pen ke ne pon long abirta pherang ke Bisnu lekhe pen birta na pali Sonsi labangso Burmese supari Manipuria long ripen wangsi Guwahatian ke ponjia phansi bor I pon bonta Khat-khati raikom sai ki atum nebdun long check Kating nang cek atmamen lake sama chudina sopo MD Akbar Ali arong Balikuri gaon PS Khalgasia district Barpeta lapen inu dabang pu amen lake Amjad Alia sopo MD Manwar Hussain arong Kheli PS Khalgasia district Barpeta sorpusi pangthekpong Noramat doan Burmese supari mate kowe akreng Khat-khati raikomasa kyatum pasis pang lapen bangso supari kado kawe 2570 kg do lapen hitia longador kuti toksi sose doji puta raikom sai kya tumpen thampo kaching nang che katuma phan arona teng pen lamhoi papon ponsi hem kangsam thapon thorlo pusi raikom sai kya tumpen thampo Tang tenan malam so pora phan birta mo ingtonik sinang
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihenamo pit puthot birta long wang thuiklong. GT ni 5 arani koson pelone dipu post office pen hiti malomsi IPPB mate India Post Payment Bank pen akar kang bobusi pachini. Lasi kilonga pangaling pusida me lakipia number 7636021828 lapen arong rong chawe cheksu lang swalong birta nang ki pg phansi card ahempu janu lekha hin pen choning report. GT ni 5 arani koson pelone dipu post office pen hiti malomsi IPPB mate India Post Payment Bank pen akar kang bobusi pachini. Lasi kilonga pangaling pusida me lakipia number 7636021828 a number along lapen arong rong chawe cheksu lang swalong birtana ke pg phansi card ahempu janu lekha hin pen choning report. Pinia birta bangke kang tonik lo.